Haga jingle kai Super Cup quarter final hapreng ke Inter Kashi Persha ke Mumbai City. Haba fai shagana ke jingle kai ke Mumbai City kala khor ke nam chop. Hadin magalala aban prelim ke Inter Kashi da shigul lanan. Haga wai par ke jingle kai Super Cup hapreng ka Jamshedpur Persha ke North East United. Haga ke jingle kai baro artri ken hun ke khai klem la aban khijar. Badai haga penalty shootout ke Jamshedpur kala khor ke nam chop. Hadin magalala aban prelim ya ke North East United da San Lasau. Haga jingle kai Serie A preng ka AC Milan Persha ke Venezia. Haba fai shagana ke jingle kai ka AC Milan kala khor ke nam chop. Hadin magalala aban prelim ke Venezia da Arlanot. Haga jingle kai preng ka Napoli Persha ke Torino. Haga ke jingle kai ka Napoli kala khor ke nam chop. Hadin magalala aban prelim ke Torino da Arlanot. Baleng mangan ke jing job ke Napoli kadon haga kerdan ke menengkong haga mi ken point. Haga jingle kai preng ke Juventus Persha ke Monza. Haga ke jingle kai ke Juventus kala khor ke nam job. Hadin magalala aban prelim ke Monza da Arlanot. Haga wai par ke jingle kai Serie A preng ke Inter Milan Persha ke Roma. Haba fai shagana ke jingle kai ke Roma kala khor ke nam job. Hadin magalala aban prelim ya ke Inter Milan da shikulanot. Baleng mangan ke nam rem ke Inter Milan kadang ne ke kerdan ke baar ke mi ken point. Haga jingle kai Premier League hapreng ke Bournemouth Persha ke Manchester United. Haga ke jingle kai baro artli ken hun kia khai da marshigol ada bukod ke jingle kai bari ke gol penia khai ke Manchester United kali yo bentap aswa benkod ke jingle kai kata ke menit ke kandai peu plus rew. Hagoi par ke jingle kai Premier League hapreng ke Liverpool Persha ke Tottenham. Haba fai shagana ke jingle kai ke Liverpool kala khur ke nam job hadin bagalala berpelim suk ya ke Tottenham hadu san la kawai. Badleng bagan ke jing job ke Liverpool kala yo ban Lypa ya ke Premier League menta ke samai. Haga baga tam hadu khatsan poin ya ke Arsenal ke bawan haga kerdan ke baar. Badgane ke deru ke sin ke baar ba ke Liverpool kan yo ra ya ke nam ladu jong ke Premier League ke sin ke beningkong ke Liverpool kala yo ban ra ya ke Premier League haga samai jong stem arajar khat khandai arajar arpeu. Haga jingle kai FA Cup semi final hapreng ke Nottingham Forest Persha ke Manchester City. Haga ke jingle kai ke Manchester City kalau khur ke nam job. Hadin bagalala aban prelim ke Nottingham Forest da Arlanot. Baria kini ki argol jo ke Manchester City le yo ban tap nengkong leng bau Lewis tang haga minit ke baar. Baria ke gol ke baar le yo ban tap leng bau Wardiol haga minit ke basan peway. Haga jingle kai MLS hapreng ke Inter Miami Persha ke FC Dallas. Haga ke jingle kai Messi badu Suarez ki klemi madan. Haba pai shagana ke jingle kai ke Inter Miami kalaman ikan namrem halaying hadin bagala sya prelim hakmat ke FC Dallas da saulalai.